27 along arnikang samabirta thanbang sami bismai disopi non birta thepipen arjita Son troksi akemang aputhak APHLC asong atumpen Diphu along armu kachejeng amai kedeng Pinipai panipai inkoyar ni APHLC racharya song tripia tumpen chipatirpi ponsi son troksi akemang aputhak birla sarada LP school pathuaklam along pen desia sai hem along an armu kachejeng amai peman pon non manom karbiang long arlo kahuri sayalam thela ke KEC pen keche ke bea so aphan longle pata kipi lapen karbiang long article 244 a pharman inglong aso kalia tuma phan an voter list along pen amen kapang than ji aphan lapen an parta CBG company aphan council pen longle ke pek ponjia puthak lai hoi ke claim kedam along chidondun thek thei pura APHLC asong pen armu kachejeng pedo ponsi asike thei pen chidondun thek thei ang thek chapaklang pon Bangsor armu kachejeng ajai mek along APHLC amai phu jai kathara hin pen armu kachejeng japon linsi ahin pen kibang APHLC ki kroi rat kidu an aphan armu kachejeng japon linlo Bangsor armu kachejeng amai birla sarada pathu aklam along pen chengponsi disia sai hem along an paledam si India Prime Minister aphan kipanong apinpur along karbiang long DC nirola phangchopia rideng jai kathara hin pen pajirpon Pinpur alo along tok jirpen kijong pon kido anta isi pen isi nang pachun pibek nang jipusi APHLC hin pen disia phachuning ri pedo ponsi bangso jaimek ingsam jin pen pijut pon news text report B News 7 non birtang tonpen arjita order dise eviction koribo lage ei karone immediately ebilak eviction koribo lage ei amar demand aru patta to non tribal hokolo ji hokole non tribal 1951 or 1951 November 30 তারিখ পাছত আহি November 3 তারিখ পাছত আহিছে সেইবিলাককটো আমি পাতা দিয়া নহব পেৰিয়ডিক পাতাও দিব নোৱাৰে লিজো দিব নোৱাৰে কি কয় এনুৱেল পাতাও দিব নোৱাৰে তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকৰ নামটো কাউন্সিল ভোটাৰ লিষ্টত থাকিব নোৱাৰে আমাৰ ডিমাণ্ড PIL টো অলৰেডি কৰা হৈছে আৰু PIL নম্বৰ 9 2017 ত এইটো জুলাই 13 2018 হাইকোৰ্ট অনাৰেবল হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ পাছ কৰা হৈছে যে 6 মাহৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন ৰুল আৰু ভোটাৰ লিষ্ট বনোৱা ৰুলটো বনাব লাগে বুলি 6 মাহ নহয় তেতিয়া 7 বছৰে পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে কাউন্সিল বনা নাই তেতিয়া এই কাউন্সিলটো যুক্তি নাই আৰু থাকিবলৈ সেইকাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এই কাউন্সিলটো ডিজলভ কৰিব লাগে কাম নাই নিজৰ কাম যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিয় কাউন্সিল থাকিব লাগে সেইটো বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ মেইনলি এইবোৰহে তো এইটো ৰিচিপ্টটো আমি পালোঁ থেংক ইউ আপুনি কিবা ক'ব নেকি Prime Minister of India. Yes. 8 numbers of demand. We send it to the government of India. And the center, the council also. We send that to them to thank all the participants in today's program for being so disciplined. Lage 60 attack lage doni ke lage state act kante state act cannot override over 60 hey karone ami koisu je ei direct recruitment act aru heitu naam to asile kiba Assam Fiscal Responsible Management Act hala daga thing besi SIU to be manidi SIU ta it is illegal for us they cannot implement SIU here hey karone we have demanded that tangte pini birta lansing toni kokno dumi thakni kurwang